Lourdes Goikoetxeak epaitegitara joko duela iragarri du. Hasieran bere aurkako akusazio guztiak ukatu ditu eta esan du arduraz jokatu duela beti eta ez duela inoiz haziendako lanik oztopatu, are gutxiago bere probetxurako. He sido especialmente escrupulosa en mis actuaciones como consejera. Quiero dejar claro que no he realizado ninguna intromisión ni injerencia en la actuación de la Hacienda tributaria, y menos en beneficio personal. Baina atzo Idoia Nievesek leporatutako guztiak banan-banan aztertzerakoan onartu egin du, zergadun batekin bitartekari lana egin izana eta Nafarroako kutxari buruzko informazioa eskatu izana. Lo único que pido es que si puede haber una demora en la entrega de la información por parte de este contribuyente. Momentuz, ez du dimititzeko asmorik, Barcinak halaxe eskatu diolako. Pero me ha dicho que no me lo plantee. Nafarroako gobernuak faltsutzat jo ditu presidente ordearen aurkako akusazioak eta babes osoa erakutsi dio Goikoetxeari. El absoluto convencimiento de la plena adecuación a la legalidad y a su deber de consejera del Gobierno de Navarra de las actuaciones de Lourdes Goikoetxea. Pleno convencimiento y tiene su pleno respaldo. Idoia Nievesek amorruak bultzatuta jokatu duela esan du Sánchez Muniainek eta Nafarroako gobernuak kasua ikertu eta argitu dadin informazio guztia erraztuko duela azaldu du.